Volem cap a Göteborg. Göteborg és una ciutat portuària de Suècia. Venim a analitzar una important ciutat històrica des del punt de vista dels moviments demogràfics. A continuació, parlem de tant immigració com a migració. Suècia, país de moviments. Comencem entrant a l'Immigrants, casa dels immigrants. Aquí, al segle XVIII, 1,3 milions de suecs es van moure cap als Estats Units, en busca d'una nova vida. Aquests moviments es feien per mar i els participants eren entrevistats i interrogats abans d'acceptar-los. Aquestes preguntes eren les del control dels Estats Units. El que buscaven allà era mà d'obra. Per això la pregunta més important era si els esperava feina al país. That around 25% of the population left the country. Most of them immigrated to US, and at that time, most people lived outside in the countryside, and Gothenburg became the big departure place for the immigrants. You see, at the time, almost all Swedes went to US by two steps. The first over the North Sea to Hull in England, and then by train either to Liverpool or Southampton. And then they went on a bigger ship and the next step over to US. It's such as White Star Line, Anchor Line, Guillaume Line, Wilson Line. This is a kind of a copy of the ship that left from here to Hull in England. Ara parlem de la immigració, l'altra cara de la moneda. El 2015 venien a Suècia 51.000 immigrants de Síria, 41.000 d'Afganistan i 20.000 d'Iraq. El 1970 la majoria d'immigrants venien d'altres països europeus, com són Finlàndia, Iugoslàvia, Dinamarca i Grècia. En canvi, el 1980 venien ja de Xile, Iran, Turquia. Ja als últims 10 anys, els nombres es van disparar. When we entered the US, we were no longer immigrants, we became immigrants. And we did a lot of things over there that we can see the new Swedes are doing today. We can see the same thing today in Sweden. Because after the Second World War, we had a turning around from a big immigration country to a big immigration country. It's a big question. Yeah. It's complicated. Yeah, we have to cooperate more with other countries, I think, and give better opportunities for the immigrants. As a world, we have to take care of everybody.